की ओइना DGP हापदा आउटसाइड स्टेट केडरदगी सुप्रीम कोर्ट ना हापा याहनख्रे मणिपुर याउना इंडिया की ओइना नॉर्थ ईस्ट असिदा लोटना लेबा खोनी की तुंगफम सिंह लई हाइना साइंटिफिक ओइना मैप तौरी बिहार मिपुन अमसुंग मी भावगी मायोक्ता कुकी इनपी मणिपुरना मे कुंथ्रादा इंडिया पुंबदा रैली चटकनी हाइना लाउथोख्रे इरांगा खुंदाक लान सिरुरबा खोदांग खुल असि कुकी जो सिंगी खुल सिंगी मरक्तगी अहानबा ओइना रीशटल तौबा खुल ओइरे अमसुंग चुराचांदपुरदा स्लो लॉरिस न चिपदगी सोकलबा नुपा अमा जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री ना कनबा ngmkhre खुरुमजरी ISCOM न्यूज में ताबी पुमन मपु निशिता इरेंगबमना तराम दोक्चरी हौजिक पुंजासी की ओइबा पाव मियाम द संदोन पिजरी मदम सांगने एथनिक कन्फ्लिक्ट सिंग थोक्तना लॉ एंड ऑर्डर अमसुंग तंगदु लेताबा लेट्रिबा मणिपुर स्टेट के फिवम सिंग असि येंगलगा स्टेट असि की डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP हापदा आउटसाइड स्टेट केदादगी सुप्रीम कोर्ट ना हापा यहानख्रे सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर असी हौखिबा युमसकैशन निमित्ता सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस सूर्यकांत अमसुंग जस्टिस जोयमला बागची अमसुंग जस्टिस बिपुल M पंचोली की बेंच अमना मणिपुर गवर्नमेंट ना थारखिबा एप्लीकेशन अमगी हियरिंग चथादुना जजमेंट असी पीखिबनी अमरोमदा हाउसिंग मणिपुर स्टेट के DGP ओइना थौपुरिबा त्रिपुरा केडरगी राजीव सिंह IPS असी चथरक्लिबा थासिगी कुंथ्रामाथोइदा रिटायरमेंट तौरगनी हाइरी सुप्रीम कोर्ट की बेंच असना मणिपुर थोक्लिबा एथनिक कन्फ्लिक्ट सिंगना मरम ओइरगा तंगदु लेतादबगी फिबम असि अखन्नबा मिटयंगी लोइनना मणिपुर गवर्नमेंट थारखिबा एप्लीकेशन असगे हियरिंग चथादुना बेंच असना स्टेट असगी पुलिस की मकोक थोंगबा ऑफिसर हापदा आउटसाइड स्टेट केडरदगी हापयाबगी मतिक चाबा जस्टिफिकेशन लेई हाइना ऑब्जर्व तौखी सुप्रीम कोर्ट चथखिबा हियरिंग अदुदा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहताना फोंदोखिबदा मणिपुर स्टेट के अथॉरिटी सिंगना स्टेट असगी अनौबा DGP खनबदा मणिपुर स्टेट केडरदगी मतिक चाबा ऑफिसर लेतबा मरमना अनौबा DGP खनबदा खुदोंग चादबसिंग मायोकनदुना लेरी हाइखी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या बाथी नेसु मणिपुर स्टेट की ओइना अनौबा DGP यामना थुबा मतमदा हापा तंगाई फदबा लई मरमदी हौजिक स्टेट असगी DGP असि यामना थुबा मतमदा रिटायर तौरगनी हाइखी अमरोमदा स्टेट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट थारखिबा एप्लीकेशन अदुदा स्टेट असदा मतम सांगने एथनिक वायलेंस सिंग थोक्तना लॉ एंड ऑर्डर की फिबम सिंग सोक्सिलक्ली मरम असना स्टेट असगी DGP खनबदा फ्लेक्सिबिलिटी लेनबा अमदी स्टेट असदा हौजिक थोक्लिबा क्राइसिस असि निंगथीने हैंडल तौबा ngamba ऑफिसर अमा खन्नबा यानबा जजमेंट पिबियु हाइना प्रेयर तौरखिबनी मणिपुर स्टेट याउने इंडिया की नॉर्थ ईस्ट असि लोटुना लेबा जियोडाइवर्सिटी ट्रेजर हाइबदी लोटुना लेबा खोनी की तुंगनफम ओइरी हाइना इकुई कुइदुना चथखिबा साइंटिफिक स्टडी सिंगदा मैप तौदुना थमख्रे टॉप जियोडाइवर्सिटी ट्रेजर सिंग असिगी तुंगनफम सिंग असि अरुणाचल प्रदेश की हिमालय अमसुंग सिक्किम दगी मेघालय प्लेटू अमसुंग मणिपुर स्टेट याउना इंडो म्यांमार रीजन द फॉसिल रिच लैंडस्केप सिंगनी हाइरी जियो हेरिटेज कौबा जर्नल द फोंगबा रिपोर्ट अमगी मतुंग इन्ना खा थंगबा मेघालय असि नॉर्थ ईस्ट की ओइना ख्वाइदगी यामना लेबा जियोडाइवर्सिटी जोनी अदुगा मेजर जियोलॉजिकल हॉटस्पॉट
sing asi Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur amashung Tripura singda oiri hairi. Study asina geodiversity asi malem asige non-living features singni haina define tawraduna geodiversity gi manung singda leibak leihau minerals amashung fossils sing yauri. Pochak sing asi biodiversity ga chap manana maru oiba maramna conservation, tourism amashung land use planning singda yamna chawna kanaba piba ngamba pochak sing ni hairi. Guwahati University amasung Center for Brahmaputra Studies ke researchers sing Durlab Lahon, Jatan Devnath, Nityaranjan Nath amasung Professor Dhruva Jyoti Saharia singna geological formation, geomorphology, lithology soils, minerals amasung fossil occurrence data sing season aduna Northeast ki state nipanda geodiversity ki research map tawki. Researchers sing na chathakiba study aduda Northeast tungduna leidiba geodiversity asi region asi tongan ba altitude amasung latitude singda lei haiba khangba ngamki. Himalaya gi chingkhong da leidiba Arunachal Pradesh amasung Bhutan da tertiary amasung neogen sedimentary rock sing leiba Paleozoic formation tauba intrusive metamorphic system sing amashung quaternary sediment sing leiba maramna region asida geodiversity marang kaina lei hairi. Aduga Meghalaya amashung Sikkim dina Paleozoic rock system sing leiba Jurassic amasung Triassic formation sing tauba Ordovician sedimentary amasung metamorphic rock singna Cretaceous igneous formation tauba maramna geologically significant oi hairi. Amaromda, Meghalaya, Nagaland, Manipur amasung Nongchup Thangba, Arunachal Pradesh singda limestone, sillimanite, kaolinite, pyrite, koila, molybdenum amasung atay mineral resources marangkaina leiba maramna mineral sing marangkaina lei hairi. Geodiversity index ki matung researchers singna Northeast asi very high, moderate, low amasung very low haina geodiversity zone manga thokna khaidok tuna thamli. Kuki tribe sing apex body ama oiriba Kuki NP Manipur ke IM na thadau chas luchingba ahum hatkiba amasung Senapati district da Kuki khunja tara mari phajanduna thamliba sigi mayokta hayeng India bombada rally chatkani haina laukthokre. KIM gi wareb asi haukiba lepak popanumita KIM amasung Kuki singi tongan ba civil society organization apunba mifam amada laukibani haidi. Hiramasigamari Lainana, KIM na Thadoropa Cherola Magimatung ina, Reverend V. Silhau, Reverend Kaigolung Amasung, Pastor Paugonglen Singbu, Tha Sigitara Hundoida, Kangpopi District ki, IT Rotaleba, Kotlen Amasung, Kotjim Kulani ki Marakta, Militant Singna, Ambush Chauduna, Hatkiba Thogdogasina, Kuki Jo Community Singi Marakta, Paksana Reaction Sing, Tauduna Lakli. Masigi mathakta chathakiba ambush asigi matung tarakpada Senapati district ta Tafau Kuki khulgi khunja tara mari phajin khibadagi mafam khangdana leiriba singasi tekta kaidana thadoraknaba appeal tawdama tawduna lakli hairi amadi hayeng KIM gi meeting makhada India gi tongan ba mafam singda jangsin gadawriba khongjang asi santi oina common oiba banner amashung thamgani masigi makhada chathagani hairi. KIM na Kuki Jo civil society group sing student body sing nupi organization sing youth ki group sing church ki amashung community leaders sing na makhoi ki district sing amashung city sing da rally asi saruk yana ba appeal tawri. Churachandpur, Kakching amasung Bisnupur district Singalona duna buffer Johnny haiba mafamasigi manung chena leiriba Khorang Kuki khulasi inkumzali singaniga kunhumdoigi May thadagi haurakhiba ethnic violence asina maram oiraga khuntak lansi duraba matung khunja singna Kuki Jo khunja singna amuk khulasida hanjillaktuna khundaba hauduna khuntak lansi duraba Kuki Jo
khulsingi marakta ihan hanba oina resettle tawba khul ama oire. Khodang khulda Kuki Jo Khunja Singna resettle tawbagi program asi MLA Pauglen Lang Haukipna luchingduna khulasida nung yungduna amadi GTPA gi pastor Jalalna dedicated prayer tawduna hawdokhi. Khodang Kuki khulasida leiramba Kuki Khunja Singh Manipurda ethnic violence ki akanba irang sing thoklingai inkumza lisinganiga kunhumdoi gi me kunipandagi hawduna khulasida chatharakhiba attack singda Khang Bangamdraduna Kulasi Tadokuna Kunja Chatnaki. Matamadugi Irang Aduda Kulasiki Yum Nimfurom among Atatoki. Aduga Yum Karadi Tek the Kaiduna Layramba Tengnaki Hairi. Khodang Kulgi village chief Jamin Lin Haukib Asida Amukhana Halaktuna Kundabang Asida Harauba Fongdok Laduna MLA Pauglen Lal Haukib District Administration Civil Society Organization Singamadi Village Authority Singda Credit Perioduna Hariba Body Singasina Kunja Sing Mayum da Hanjalapangam Libani Haina Fongdoki. Mahak na hai chahi ahumgi matungda khulasigi Kunja Sing Mahoshagum Khulasida Layduna Hingnabagi Damak Tabak Thoram Sing Pangthok Pangamlagani Haidi. Local authority ki matung innadi Khodang Khulasida Yum Nifu Nauna Sabal Loikre Aduda Yum Tara Magasu Khulasigi Oina Pradhan Mantri Awas Yosna Scheme gi Makada Nauna Shakigani Haidi. Gasi Pangthokiba inauguration program aduda Kuki Civil Society Organization Singi Luchingba Singh Mahairoi Body Singh Kuki Nupi Luchingba Singh Chief Association Singh Amashung Security Personnel Singh Saruk Yakhi Hairi. Churachandpur district ki El Finom Khulda Jahi Gunmari Rom Surabat Nupa Ama Yong Ikai Thibi Haina Khangnaba Slow Lorisna Chikpadagi Hypersensitivity Reaction Anaphylaxis Amasung Angiodema Thoktuna Aruba Pibamda Layrambadagi 2nd Battalion of the Jammu and Kashmir Light Infantry JAK LIG Medical Team Amana Rescue Tawraba Matung Ningthina Laying Bangam Kre Hairi. Report amagi matung ina victim oriva voinio asi haukiba yum sakation numit ayuk pung mapan ga minute nifu mangarom taba matamda slowlers na chiklambadagi masada kok ngauba mamit mamai pom khatba puk na ba amadi sor honba nungaitaba phawraktuna aruba phibamda laiki tungda khunja singdagi 2nd JAK LIG quick reaction team QRT na power si hek phangbaga maphamadu da changduna miyoi aduda emergency treatment sing chathaba hokhi hairi matung tarakpada patient adu emergency medication hek phangbaga normal tarakhi amadi makha taba treatment tawnabagi da mag patient asi district hospital Churachandpur da pukhat lakhi hairi Panbayabadi Yong Ikai TV Haina Khangnariba Slow Lorich Yong Makhalasi Manipur gi endangered species amani malem gi oina Amata ngairawa venomous primate amani. Yong makhalasina chikpa matamda hu kamsinduna miyoiba amadi atay sasing pangthahan ngami hairi. Victim adu da chiklamba slaughterers adu khulasigi self-defense ki damak protected amasung endangered species ni khangdaba maramna hatokre hairi. Thasigi Dara Humdoida Kangpopi district ki Kotlan amasung Kojim Khul gi marakta khulai paiba militant singna ambush tawduna thado just luchingba ahum yauna driver ama hatkiba duga manga amana sok apan nanghan khiba thokdok amadi numida simaktada None district ki Jawzang tekta kuki militant singna ambush tawduna Jiru Khunja ama hatkiba Nupi Yamana Asok apan nanghan khiba thokdok sing matung tarakpada Laylon Baifai Khul amasung Sarapati ki Tafau kuki Khul mayada kuki amasung Naga Singh ki Khunja Singh
ꯐꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯀꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯨꯔꯕ ꯈꯨꯟꯖꯥ ꯈꯔ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯑꯦꯄꯦꯛꯁ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 18ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯡꯗ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯆꯠꯊꯔꯤꯉꯩ ꯆꯩꯔꯛꯇ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯇꯝꯅ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯄꯨꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯁꯥꯡꯀꯥꯏ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯊꯠꯇꯨꯅ ꯊꯝꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯇꯝꯅ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯄꯨꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯥꯡꯀꯥꯏ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯠꯇꯨꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯒꯥꯔꯤꯗꯒꯤ ꯆꯤꯡꯊꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯉꯩ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ RAF ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯡ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯂꯤꯕ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡ ꯇꯤꯌꯔ ꯒꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯛ ꯕꯣꯝꯕꯁꯤꯡ ꯀꯥꯞꯇꯨꯅ ꯇꯪꯈꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 18ꯗ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯂꯣꯟ ꯋꯥꯏꯐꯩ ꯈꯨꯜꯗꯒꯤ ꯄꯥꯁꯇꯔ ꯑꯅꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯂꯤꯌꯥꯡꯃꯩ ꯅꯥꯒꯥ ꯈꯨꯟꯖꯥ 6 ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯪꯂꯥ ꯂꯪꯖꯤꯟ ꯑꯃ ꯐꯥꯎꯕ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯣꯜ ꯅꯥꯒꯥ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ANSAM ꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯥꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯅꯥꯒꯥ ꯁꯤꯚꯤꯂꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯪꯂꯥ ꯂꯪꯖꯤꯜ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 6ꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯈꯪꯗꯣꯛꯇꯅ ꯅꯥꯒꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯇꯦꯛꯇ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤ ꯕꯣꯏꯀꯣꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯧꯒꯠꯄ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ANSAMꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯁꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 24ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗ ꯂꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ANSAMꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 19ꯗ ꯅꯥꯒꯥ ꯈꯨꯟꯖꯥ 19 ꯐꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ANSAMꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯄ꯭रेस स्टेटमेंट अमदा नागा खुंजासिंग फाजिंदुना थमलिबा असिगा मरी लेनना तोंगान नागागी CSO सिंगना तौखिबा अपील सिंग डेमोन्स्ट्रेशन सिंग असिदा गवर्नमेंट असिना डिसाइसिव ओइबा एक्शन लौबा ngamdinaba amadi lौबा ngamdina leiriba asida nungnangba phaui government gi thawong asina community shingi marakta hauzik aki tuzungba phawba atmosphere ama create tawduna leiri haina fongdorakli ANSAM na government ashida thamliba ultimatum asi ngasidagi chatnaba hogani hairaduna government na phajanduna thamliba pastor ani yauna naga civilian sing asi asoi angam yaudana numit marini gi manungda naga miyamda khusinnagadabani haibagi condition sing thamgadabani karigumba ANSAM gi dabi asi pidaba tarabadi naga miyamna amadi Miyam Singna government asibo boycott tawbugi khongjang changsinbaga loinana Naga legislator sing government ashida saugatpa lepnaba appeal tawgani hairi Lubasina deputy chief minister Nemcha Kipgenbu deputy chief minister oina hapkiba asi wahang hangladuna thokliba thagdok asi conflict of interest ni hairaduna Naga civilian fabada Nemcha Kipgen gi mapuroibana chairman oriba Kuki militant group KNFP Samtin Thang Kipgen Chennai Haibasi Center amasung state government singna khanglaba phawba January basingda action ama phawba lawba ngamdana leiri haina maral sirakli Lamdam asida santi amasung tangdu laitaba hanjilaknabagi damak ANSAM na government gi mari lainaba authorities singda jatakiba mihat mipun sing amadi ambush chawduna just leader ahum hatkiba singim mathakta action lawgadabani amadi Kuki militant group singa chatnariba suspension of operations su agreement asi abrogate tawgadabani amashung Nemcha Kipgenbu deputy chief minister gi phamdagi lawthokadabani haiba dabi sing tawri Lashilakpada mariba pao mo na pizadi.
स्टेट की ओइना DGP हापदा आउटसाइड स्टेट केडर दगी सुप्रीम कोर्ट ना हापा याहनख्रे मणिपुर याउना इंडिया की ओइना नॉर्थ ईस्ट असिदा लोटुना लेबा खोनी की तुंगफम सिंग लई हाइना साइंटिफिक ओइना मैप तौरी बिहार में पुनवसुंग मी भावगी मायोक्ता कुकी इनपी मणिपुरना मे कुंथ्रादा इंडिया पुंबदा रेडी चक्कनी हाइना लाउथोख्रे इरांग खुदाक लान सिरुरबा खोदांग खुल असि कुकी जो सिंगी खुल सिंगी मरक्तगी अहानबा ओइना रीशटल तौबा खुल ओइरे चुराचांदपुरदा स्लो लॉरिस न चिपदगी सोक्लबा नुपा अमा सेकंड जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री ना कनबा ngmkre Pungza si bawo ke ISCOM news sa sandok chaba pau matang asli loizare medeng tabri babum namang po amukahana kurumzari.